ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هدانا بمحمد ذلك الفضل من الله ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هدانا. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Kang dan Bapak, saya nikahkan dan kawinkan anak kandung saya Rifal Tasdidi pada Kom dengan mas kawin perhiasan emas 12 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya di para Tasdidi binti Haji Darang dengan mas kawin tersebut tadi tunai. Alhamdulillah, cukup satu kali ya.